Allahümme inni a'udhu bika. Елға бір тапқыр Бұлғар жері мұсылманларны бірге жием. Татарстаннан ғына түгіл, илнің хәтті дөньяның түрлі пішмақларынан меңләгән милләттәш килә. Сәфәр кылучылар арасында Түбән Кама делегациясе дә була. Аның составына 200-дан артык кеше керә. Дин әһелләре, татар конгрессы вәкилләре, аксакаллар, махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләре, волонтерлар һәм бюджет өлкәсендә хезмәт куючылар. Хәерле көн, менә бүген бик яхшы көн без монда Булгарда. Менә без килдек монда шундый таныклы, уважаемый хәзрәтләр белән безнең делегация инде. Алла Тәгалә безнең кабул иткән дуаларны да безгә бик яхшы көн бүген җибәргән. Кәефләр яхшы. Шуңар инде бүген менә монда без килдек. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Безнең халкыбыз ислам белән күтәрелде. Ислам белән генә күтәрелә. Башка анда юллар эзләмәсеннәр. Буны Хәзрәти Умар әйтте. Мин дә шуңа кушыламын, хоплыймын. Ислам дигәне Аллага буйсыну, Пәйгамбәремезгә буйсыну. İslam dini bütün yaxşılıklarını algan. Bu şol məsələli xərkülər biz babalarımızdakı İslam dinini kabul ettiler. Kılıçsız, mecbursuz Allah'ın rahmeti bilen. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Хайырлы көннәр барыгызга да. Добрый день, уважаемые гости. Сезне чын күңелдән бүгенге зур тантана белән котлыйм. Һәммәгезгә дә зур рәхмәт сүзләре. Әлбәттә безнең тарихыбыз, милләтебез, динебез, менә монда безнең динебезнең башы һәм безнең ата-бабаларыбызның тарихын без искә алырга тиеш. Бу көннәрдә зур чаралар Казанда үтте. Алар барысы да бик уңышлы үтте. Бик күп чит илдән кунакларыбыз булды. Кайберләре алардан бүген безнең белән монда. Шуңа күрә һәммәсенә дә зур рәхмәтләр. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи ва бихи настаин. Вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Aziz kardeşlerim, biz yanadan bir yılda Bulgar'da. Bugün 17. May günü, kişe 16. May, ne şu vakitte İslam dinini kabul etti bizim Bulgar babalarımız. 1437 yıl. Mene hazır nişe getirip yanarganın, eligine Rüstem Durgaliş, nişik başlaganlarımız ne ettik? Küpten başladı babaylarımız. Burungularımız. Bugün durmuş günden gün üzgere. Mene elhamdülillah nişe getirip yollar düzüldü. Muzeyler, meşitler, жаңа meşitler, Bulgar Akademisi de düzüldü. Ümitlerimiz zor. Tınış imin yaşasak idi. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh deyip, bugünkü günde muhterem Tatarstan Respublikası Reisi Rüstem Nurgali oğlu Minnixanov aytkancha, Kazan distelegen minlerce konaklarını kabul ite. Bu Tatarstan'ın baş kalası, Bulgar tamırı bulgan Kazan jirliginin İslam dünyasında medeni başkala bularak tanılığına bir beyrem bularak ütkərilgen günler, şaralar neticesinde. Sözümne Allah Teala'ga maqtavlar, Peygamberimizge salavat şerifeler bilen başlayayım. Bu büyük günde biz jayıldık. En birinci menin oyumça. Bizning ata-babalarımızның bizge, yana boğunlarga kaldırgan mirasın iske düşürü için. Miras, İslam dini bu miras bizning. Üstümüzge yüklengen. Bizni Tatar milleti bulup saklap kalgan Allah Teala'nınki büyük mirası İslam dini. Nasıl İslam dinin eğer de biz yoğaltmasak, İnşallah Tatar halkının geleceği bik yaktı, bik nurlu bulacak.
Agar da biz islom dininden taypılsak, bu mirasqa xiyanat qilsak, bizning tag'a deysigizga tushiram. Bu ata babalarımızdan kalgan miras bizning üstümüzge yüklengen. Agar da biz bu mirasqa Tatar xalqı bularak xiyanat qilsak, Allah subhanahu wa ta'ala bizni hayırlıkta kaldırmaz, muhterem cemaat. Allah'a şükür, en birinci rahmetimiz, şekerlerimiz Rabbimiz Allah'a bizni sağ selamet, isen sağ barımızda da bana tevgi tapkır Bulgar yerine ciydi. Hem min sözümde kısa gına yittirip Şeyh Hazretlerimiz, Müfti Hazretlerimizin sözleri biktiren mağnalı. Bana şunu devam ettirirge tırışıp, köpür salıp şuna yittiriydim. Elbette dersten de eğer uylap karasak biz ne kadar zor özgerişler bu 30 yılda Tataristan'da bu iktisat yağından bulsun, teziliş yağından bulsun, siyaset yağından bulsun. Dersten de ilimizden kezgisine eğlendi. Bütün şitildeki konaklarını getirip kursata тұрған bir ülke buldu. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Уважаемые соплеменники, мусульмане, мусульманки, татарки, уважаемые братья, сестры и других национальностей, вероисповедания, я со всей сердечностью, с искренностью нашей татарской, мусульманской, привез от татар-мусульман Белоруссии и всего населения Белорусской ССР. Вот как звучит. Дорогие мои, большое-большое приветствие, пожелание вам мира, милосердия, то, что проповедует религии, то, что ставит в основу основ ислам. Мир, благоденствие, милосердие. Hürmetli Rustam Nurgaliullah, hürmetli müftiler, din kardeşlerim, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bir hadiste, men lem yeşkurin nase lem yeşkurillah. Kim kişilerge rahmet eyte bilmese, rahmet eytmese, Rabbimizge de rahmetli bula almaydı beyte. Hem Rabbimiz subhanahu ve teala la in şekertum la azidennekum. Eğer de şükrana kılıp yaşasanız artırıp birirmen. Eğer de şükür kılsanız artırıp birirmen. Eğer de nimetlerge küfürlük kılsanız ve la in kefertum inna azabi la şedid, minem gazabım bik katı bulaşak. Demek nimetlerimizin devamını tileybiz iken şükür kılırga tiyiş bulabız. 200 yıl elek bizning babalarımız dünyada birinchilardan bo'lib Qur'onni bostırdılar. 1803 yılında. Uylab qaragız. Saud Arabistan'da 1984 yılında gına basıla. Ondan elek Mısır'da, Egipt'te bulsa 1923 yılda. Qozonda 1803 yılında. Hatta kitaplarımızda şunday ibare var. Kur'an nuzile fil Hicaz, Kur'an Mekke, Medine'de, Hicaz'da ingen, ve Kuriya fil Mısır, Mısır'da okılgan, Kutiba fi İstanbul, İstanbul'da yazılgan bulsa, Tubiya fi Kazan, Kazan'da birinci tapkır basılgan. Allah'a şükür, bu zor nimet, bu nimetlerge rahmet eterge gerek. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
Assalamu alaikum. Менә 22 елда полимер ясап, 300 картина ясаган идек. Болгарга багышлап. Россиянең академик художниклар катнашып, Болгардан нигеләр үткәреп,